Isusuai atapurimana Torimo Leto sinua Kada ketomo Haroson dihon Haroson dihon Nong kitang balut Yesus kasasalit korong memoduli Ay sopo iwan Sinundaw kadang ketemu Yesus nason dihon Kusurot ako dinangaantakan Korong inaw ninpong sara Kana katongo haroison dihon Haroison dihon Nogitang balut Yesus kasasalit korong memoduli Ay soko irang sinunong kadang ketemu Yesus nason dihon Haroson dihon Nogitang balut Yesus kasasalit korong memoduli Ay soko ilan sinundaw kadang ketemu Yesus nason dihon Ay soko ilan sinundaw kadang ketemu Yesus nason dihon kadang ketemu saudari Yesus. Oke, kanong misis atau ka isuang sambaya kinarahingan isuang kerajaan sorga usabon diti insan padong si kawihay to kanwihay magyang paid isuang dat kabaktian misusuab suabon na bay no amdadamot ta isuang at kapagyampayan dahil tinga makianwihay da pangintirungan pangahakan mantadia isom dat pasambulo pakinangahan dahay tinasambayang dahil isuang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, asanong kaswabon pumadatid insanan yung mga kudidit alawa ko biyot kakitanan ko daw bay no tarang ko tamo dilo lampung ang gawin dit kita nga dito nga itom-itombo ituros. Okay, tumayan ako ang sikaw to kinarahing kumakinarahingan to kaswabon na bay no insan pod pay miyaw to ko paimpasih to ko mamuhoboh to ko hali piad o gumu akay garitan mungkin dahara ipagilitan dati dat sumakit dating pudendo kano pa ka sumakit at tinan mungkin sumakit tagi ginawa ka daw nga dadamot ta pay miyaw to ko haro papaluang dati dat ay minsamok ang sumuko kumakinarahingan. Jadi kung sikaw ti kasiwatan dat alungis o kano pa di ka paimiyaw paimpasi tako nga kano pakagut tumano dat ki aran santaon na bay nagi bayan na pa di nga 3 hari bulan 3 di tulan na bay no bulan 3 papisanangan da susumodia kumadit mga tina-tina tapa-tapa tayo kinaruhangan dot kaswabo na bay no it tanganak musik
pasik kau kayo kamay gaya ay duan mati may sikul gi tumbayan ako agumo na pengalaman dat wago saya rad iti pemagunaan dat kantakan kalidasan pemagunaan da wago dat timpud ay timpud dan dati. Oke, jadi kaswaban diti panambarasan ta kana po nga karahit pakasari ilo bandar kota atau bandar ina pwede kanihab nga nawayaan dati dat itinapot kota tay ka bandar dua na tadaw 1 hari bulan 2 hari bulan oroy tani dati dat itinapot kota tay ka bandar nga agumoy karahayan nga agumoy mawahit asanong gi oke jadi saya na pod oroy tano bandar nunod ako di asaraw saya kira na pamiagal katulun tay ka ingaran-ngaran hilak kitab Zacchaeus no di asaraw dati saya nakawaya taka di pelajaran di tulan nakatalib KKR di nakatalib Zacchaeus kan mga kada di sarahoit orang pendek sarahan no dati nga isyo na itulun dat kamampu dat papatah koto insana ni harod idaw kumad tulun-tulun dimasikin lagi kumad pelayanan iris hangin awad oretan Zacchaeus Salomo sudah pasti dat inapay gulod asarong na direta idi gulog nga agumusawo nga inapahit nasandadan takod korongo pasali Salomo isiyan pa nga orang pintar isiyan na hiret-reton dat bijaksana okon no ka bijaksana bijak sini kadaw sana sini bijak siya jadi sera na padid awayan datit pengkura ka karalan-ralan dat kabandaran miagal dadi dit mudasih takadi teka mo gidu takadi mantada kabandaran dia di tasaro dati okon padid di kanihab nawayaan takay dat ay sayra da orikat kopya kat timpu di kopay si sada hugama sudah pasti ina pa yung maguluh dat orikat nga hila na kabandaran jadi ingat-ingatan kasari da ko hila kabandaran haron na pakarangahan dat yadit ay tok komkop harmoti dihot popay sisad hugama ano po hom tok sikapan no magidu da kapagidu no nga sa kirad kaduhong kad ako pagidu nauungam tok mungkin da iyati na napili da tumaguang kat pengkuray kamayan dit ya kayo na napili kamu lah yang terpilih oke jadi ina pa'y kantakan dati-dating pudon do nga isa bayangan da pa'y kukuran akot ay karalano dati-dating purumikot ay asusa mamuri mo ni rig hali piyad ay okon piya ko iti kantakan do do hopopokit do dat pa'y kukuran akot pelaksanaan dat panginggaritan nga secara umum niya galidit araratihan na dati mpayang kurag jadi pelajaran pa dati keke ara bulan 3 iti monikid kaswabon nga manahakot kasadiaan kumadati payang kurot tumaguang dot serad kawaya takolot kantakan dat akan na po ko ibandar nga nogi it kantakan da serad orikat itit panginggaritan oke
og bumukti pamari buah hiton iti nga ay iti natawayaan to kati bahi. Okay, miagal ko kapagalan dati lah. Tok kom sekatan rentas negeri kan bang pengen kurang pemuli gitu. Okan pun dad it terus set paumumo nga terus sekatan rentas daerah kang audi pun to kan no rentas negeri aduyad irin mati pun impuna it kapagalan iri bo akan pihak iri nga iri nahat ayu bayu buat asing udatid peng kukurot ay pagindalanan do kago reta na dit ko mundo vaccine isay no pa isa vaccine no pa nga ami lo may kakadayan may sikul may pamuli may papadagag hangay no po may rumah sakit bayangan na ribo akan piyaka iri nga isa bayangan kumadati na. Oke, jadi bainan na po di nga pelajaran na po dati mangigit na tulo paimpuli pamagunan patut teman dati karajaw may ito pula perhiasan daw di iso duo. Paimpuli pamagunan mandati buruan harohi mga maretet kerajaan po nga pengingin terusan kan iswang ga Amsal 11 ayat 11 so nang menarol ayat 11 barakat nepot tulun dat monopot jujur popenggayo bandar kota nga kabang ngepot orang fasik meruntuhkannya. Oke, jadi haro duo ciri-ciri keboboyuhon di naretanda hitid Amsal 11 ayat 11 kumaiso jujur kumaduo mulut orang fasik memirumbak. Jadi balai dati dat memuri manam hingga toko ila komanda orang jujur teko ila memirumbak right na paka jujur nugadi te jujur itu dan dusun saya napad oray tanilo jujur insanan to ko nga nakumbalak nakawaya gi agumo na pohat ay pengalaman dati karay tila jujur jujur kan pala nga amang udut tila bagi akan nakaamang udut nga nuno pa ikantakan nga ina pa ito nuni diham manapat si akapot paintapot perbuatan keboboyuhan di siya arahian ako nakarang audit nawayaan da sangulo na pastor Pastor Albert Arambating pinapangarait ko jujur ki antakan na po dimit o ngamulok pala kasya pastor muda jadi haradi pinanuhuan dat minangukad dat hilod kawasan Sikul Tamparuli sekolah menengah Advent main hari dila ukaday pira tulun ni hay kasya duo ko talo tulun ni hay di kasya main hari dahay ukaday kau kaday na di ki pinanambarasan ako nagadi asaro ko piyo nga lebih kurang iya tila ina pa di pumin de la di borasan ko pa pumin la
kasihom yati mutiti kapasian dati ka kadang-kadang ngot itinapot atulun o kito nga itilisakon dati yati no pa nga onsub dot momonsoy iaotapot iapoin tapot. Jadi sekira na panda miagalat mangukad tinapaganda ukadan tigi sayran panda onsay no nga asampon ando ak kita humnunuy hilaswang irinandad ila na matika piya pangintangan dat ihati na pom otapot ka amo kita jujur atau tidak. Agu mo itit tidak jujuran isuang kakaraja miagal mo sa ito ka na pawalay mananda si Mino isirang lantay pero no linahid tokom sa'yo mo nga aluning-luning aluning-luning it sirang da sinuman gaya si Mino pero nalinahid nga sa lapak-lapak intay no nga hirin na sa'yo bawa si Min pasir to mo diri salom nga no pa siya luningad minamakay di si Min salom no pong pasir ay numan pero latas si Min ginaur nga ingaran na ginaur jadi magialu-alu di ina pa dihit sirangid di nga asa aruha aniba di hat tapud-apud nga pengkura pa din nakapagido ni minaman say miagal ko inok nombalan ko nawayan la mantak da kayo hipakaraja dat wayaring gawalay may takanit o jujur karaja kumbala ko ay nakasalih dat minaintang got Lampung ilot pendawayan tokom ki Lampung ay araw ngay sangin sokot-sokot sayra na po may kasalakay nila siling ilo na kita kajujuran di wiring tu isay kaya dihat uwongan na may salakay nila siling gat may intong nga hirih na papakita dat hara kajujuran dati isuang nakaraja kamo hirin nandat iya pon da dinuman iya pon da diraruh iya pon da diraruh hit wayar ay numan kura-kura ha yang penting kapoy ka boleh jadi dat ini pa litar pintas kadin karaja edit wayar men da itaboros ngay ay muti ailan nga asarab bumisay ko jadi kailo jadi mantakin di wiring sekir napod iri karaja do kayo manak tayo mo napot kada dihirin at kita da alungis hirin pa sala mo may ilan ng pengkura na di nuno na pakaraja bo kan kay wiring no nuno na pakaraja dati nga mani mo napot kapyo miyagal pa ka mekanik saya dati i-mekanik kahit mekanik mo nga cari makanin it nuridi mamaru tumiwakon awan sa inaham haro na sanga daw kaguli kagoy sanga no karita aya pengkah ka tokoman gawon sayo iti mekanik nga milema ti manirik mila siyawan sayan dat kaguli kad pira na linahid man na siyawan sayo hara na sa minggu kaguli ka kago aya hara po di kago sakit tati-ati ka manawon sa'yo abayaran sa minggu kaguli na kago nga taburos sa hit yun digi sebagian pananud na kinarahingan mahita ka nalat orang jujur sekira napad ata ko atapotit perbuatan it mandati pendalano kita takay kinarahingan ngono pasakatay signboard dahirid Tuhan melihat kan to
inupit sekira miagal kahiti harahi tauki ya miagal mi goreng el dali saya sekira pod harit tauki hidat di kalangan dati contoh lagi momon saya kena dit ay signboard lah Tuhan melihat kan ngan pasakota dirit dia nanti kumaraja itu pekerja ngay momon saya nanti ledit tidak jujur nggak kok kita Tuhan melihat kang atuk pembanganan temud nga sekira harap ya jadi menipu ikasari nga tokom iya kayo na di kapi mangungudut maninipu wadi kapi ritya dingi jadi nununa pakaraja dati mahan dati imonopot kada dait may panakaw tulang curi tulang teh dingi poponsuh ya di wakan teh di bo atumbayan ako dat sa ginumo 252 orang to kaditi agumo nontak dati teh dingi iho nga nontak o tagod apanganakan to kay nga peng no padi kuren po ontak na po tiya diham kapamanaw contohlah kagumuan pa nga karita lah itu gunaan dati mo ni kita daw pero no hatadawom kumurang angin da tayar ngoyen naman saya kumurang ujung-ujung nga tukar tayar kam pakito ilan di mekanik nga tamo doon double suara adi oso nangot karang hantu ni ka kinungan mo pailano mo notas sa tino may diit ay sa kaboling kahangan sound pa nga bagi okay jadi patila musa to ko mana da ko kuminad alumi sa sound okay aguli takadilat kamayan dat panginjilan di bandar Sira na pod oroitan kago dati ila panginjilan di bandar nga orahyan ako dat orahyan ako dit tulisan iti panulis bay na may galid dit oparluh di dati man rotio man dati basawo kano pati ay sinuratan na iti pelajaran nati dabay no itinapot kasunian iti panginjilan kota dahiti pamagunan nga manahakot cabaran tentangan kahantob dati dat iswang dat panginjilan iya sapura samgi oke may ko po ganti ay lot sound kada ko pagido test mic. Uy. Harapon do sa nga piramutan.
iti nga naudutan ako lot mikrofon. Alumis ta mo da iklanam. Ay di lanam alumis ko kaya gi. As I travel through this pilgrim land, there is a friend who walks with me, leads me safely through the sinking sand. It is the Christ of Calvary. This would be my prayer, dear Lord, each day to help me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand. Blessed Jesus, hold my hand. I need thee every hour. Oke, ako di tumbayaan na taarong ubay no. Gangguan tuh diti ko kelemahan. Pemalih ako na mikrofon gi. Iti na kayo bobos kad limong ay rombituon. Oke, kabuli na di. Kadang-kadang gat iklan no hat manguru bagi. Balian nanda dati okon kayo niagal dito kita dati dirid iklan. Ihati ka daw nga kada ada boras no. Mesti it manapat ka piya. Oke, may to kadi oputay. Jadi kasunian pod iti kabandaran nga manahakot agayohot kaintalangan kapurimanan det montokot ihati sebagai tulun-tulun Adventist. Halipian naray tandi kanihab de ihati na po nga perlu da minsadu mantado kota tu agumu kabaling kahangan det awayaan indalanan dati dahil kota nga ihati nakadaw hinapili det manahakot susunod dahil kota. Ihati na yung ngapili dat papoylad katumbayaan dahil kota. Antakan numatidit hara iti isa at tulisan di Ellen White iswang the Testimonies for the Church jilid 4 muka surat 34. Hiti na po nga minanulis at nga galiti. Koy pihakudat pira-pira tulun ipagilitan dati haro dahirid pitimungan idi yelo na po nga manimbang yelo dat nununan ang kuot mila paindalanan da antakan idi. Ila na po nga di taon 1874. Mamusaro yelo dat nununahit mamusaro yelo dat bobos na pod asanong nga amoy suang dari kota iri pamuhandaman yelo nga manimpun dat karaja dahiri kinenan dat ang akara tay ka hilap pisok-pisok hilad sadu mantad ko kota nga sayra na pod mga yelad hiri kataguang yelo kadaw dot tulun-tulun di haray sikul mila yelo dot mangilag mantadit balanja da nga gayo nga yelo ang ikadaw nga
haron nagi akapurimanan diolo dat kuasa di milo manghup diolo. Oke, iso no pahimila dati dat iso na pahimila dati dat man boroso iswang dat panginjilan bandar. Seran ponoroy tanilet may takad hilak kinayanan dat hilo disan-disan, hilo pisuk-pisuk, hilo sadu. Intan na pumati dati tampinayom. Miya galit ilo nakadaw pagangan dati tihi. Iti right ka panginjilan. Secara jujur lah. Ibandar no pohom. Ibandar ko piya. Hiri ka piya tangab bandar ki. Iyati na po sa pagyan Adventist. Nga. Gereja na pa dati ay so hiri ka piya tangab bandar ki. Aro ka. Kubasan pa nga hiri na disan-disan. Boleh jadi dat iyati na pa nakatahuri na iswang dat panginjilan. Ikampung pa nga iya de matigi. Mo ito ka na pa hilo nasadu. Ginawa na pa dati iyati na nakapaguluti ka. Tukubasan na pagyan isay na pa kapaguluham iri na ho asa ng ralan panginjilan mo. Kari ka takadiri nga. Paing kakatag gereja dilad gina-ginayo. Sangkuro pa ngayon dati, haharan na pa yung nakapagulo. Kamu na pa din, cabaran kuma dati. Hilok pisuk-pisuk, may ito kakabandaran nga, agahayon na pa nga cabaran dati di isuang dat panginjilan. Kamayan na pa din la, kadikago diti, pempuli pamagunan, ialah ladang anggur Tuhan. Kada abarasad hilo na kampung. Hilo pisuk-pisuk. Nga paimpuli pamagunan, painsuang na ngay labandar. Hilo, nagiman ko bandar o gumuk ko piya tulon na injilon. Kota-kota kampung-kampung merupakan sebahagian mantadidit ladang Tuhan. Ato ko nga hilo ka. Nga, hilo nga ladang Tuhan. Hingga na po ti pamagunan, ladang Tuhan. Dang kinarahingan na tumo. Isay di mo dilo. Iyati no matiri. Hingga na pa kinayanan no. Iya na napili da kinarahingan. Mo nagwang kapanginjilan daw. Iho na po hiti ako kampung. Iyahay na hot. Mamuruan di panginjilan pelayanan dahiti. Hinako na po bandar, iya kayo na napili da kinarahingan, da papaindalan da panginjilan dahina. Miyagal dadit ay apahatut na bagi. Mantanto ka di kampung, mamusaro ko, may karajad hilo ka. Contoh lah, may Korea. May Korea ke. Hilo tu amahal gaji ka. Isuang talutulan kanu 18K kage. Moy hilad Australia may pangupud ipol ka. Tok mimbangat tadi ipol ka ta saroge. Kinangayan nud hinggo no po. Sekir may kadila sa Mananjung KL. Wah. Kinangayan nud hilo. Iya na napili da kinarahingan da tumaguang ka panginjilan dahina. Moy kadhilo ko ta kinabalu, iya na napili kinarahingan da tumaguang panginjilan na kita kinabalu gi. Hingga na po ngayon dati nga napili to ka kinarahingan da mo naguang ka panginjilan dahiri. Pengkura di ralan dati dat papaindalan di panginjilan. Amsal 11 ayat 11. Iyati na pa nga inapait pertama milo dati pabuatan. Jadilah orang jujur. Ako piya paguluan na nit panginjilan na pa kita iya pa nga sebagai sangulo na Adventist panano da kinarahingan.
ilo no po kajujuran no po indalanan no katumbayaan ka na di boss gi oy yo kayo no pa'y kumbal ako maradya tay kay sadang bakarja ay laan na po ako pa'y kukurahi jalan tikus kada no ming karakatan ko rikot tahin lagi ihati ni napili da kinarahingan papaindalan di pelayanan daw hingga to na po hiri to na de kada dati may soroho det oh aja di po pastorom ila kamoyan det bekerja untuk Tuhan ka o insanan to kenapa nga bekerja untuk Tuhan yo kayo makinangaw ko to ko piati nga karaja untuk Tuhan to kanang matitigi sayra do korongaw to ko magangat to ko tambalut iri nga iso na pelayanan iya din na po mangilag na di mimbora siri nga sonong tapat magi sa kira na po manapat ka pa itulun na narubaan dati dat mangilak kebenaran ano na po buhok dari kulit ke kulit mandi siya basawa iri sa kira na po dahara tambalut no dadusun kadi pagagangat ki ya kayo hinamalaya ka luar negara langadan dadusun wah no jadi salah dia ti dusun na saba kan to angatan do semua ngitit siaran dusun to kok gi nah karangaw na dusun kok kita nanda kumin do kayo nga tok sumuang pakagusuab tu orohian det tok ngalumisi kumin dia lo kaki dari sana nga nakamada ko kumin do kayo karahian ko na pada kayo do it makikinang dusun iho nga paingin tang ko nga kampay nga ako no kakito tu gumo na pagyan na balangas do ko ba da iswag na komen gi mantad de hinad komen do kayo nga agumo pelajaran do kita ko sendiri awayaan ko sendiri sera na pad ulangan kago nga ako no pakarahian di ulangan nga haragate automatic translate kadigi harang ngayon na di I love you kandat sangin tulisom intan ko na di antakan di siaran langsung nga ay di I love you tumitik dusun na pa di tulisan dati ngan di automatic translate salinod ng giris harang ngayon na di I love you salinan na pa ng giris nga suway nakakayaan di kamoyan yo craving kanong ndong ito kita ko jadi iti pia komen dati dendo nga isay panginjilan ki tapos matiri sa kira na pod ay hara komen dati diet ang mo nga lumis milet tulun na kamoyan dat ay ako'y orahian nakasuwa nga hila ka. Okay, jadi ihati ini na nga pili da kinarahingan. Hinggot ako na po. Ako di ho gajian ka. Nga hari gaji no, sera kumaraja ka di karaja no. Iri ni gaji kinarahingan hindi ba ge. Manta daw boss, kanu nga i-boss no nga kinarahingan man hakot gaji. Okay, jadi hinggot ako na po. Ato ko piya papingilad nunuhugama no nga mantadila ayat dati do kaswabon na bay no kajujuran jujur kanu pad iswang nakaraja to kaupusan ko mo ti boss gi kaupusan ko dito ki tumingkod ko no nga ogo no pay pangantob bisyo bolian ko no korita bolian na telepon balanjaan no to kaupusan jujur ko ino po hidi di teno nga harata balot minay ang balot daw bo minanarita na siya pangalaman daw kinumaraja kadid di tao ki tumbayaan no kuno titulun da dusun ka
may to kano patilambusa iti katumbayaan iti tawkih ngay. Da iyati na pa sebagai tulun da dusun nga katumbayaan. Dusun kano pong orang jujur. Mo ito kadad ay tutunan da tulun Denil kano pong guwasi nga ki. Zekius kada na di may orang pindik. Daud tok isiyo na minangalag Guliat ka. Banjir linumuyod. Orang dusun jujur. Manuh ta kadad inapahit kapangintangan, kapamusarahan, penilayan da tulun kumadati nga dusun ka nga orang jujur. Ang puji Tuhan tu agumo na ipagilitan na kayo dat minanimpo ng pinapatilambusin dat dusun orang jujur. Katumbayaan kau di tauki. Sambulan kau nakikinumaraja sekira ikaday paigitan ngay na dikunsi da kaday. Inagit bo taon-taon nakinumaraja dirim amo. Sebab dimantad dit kejujuran dati di isuang di pekerjaan. Jadi pay mo ganon na po dati lo jujur nga iso na hot pelayanan, iso na kesaksian. At tapat ka na po sebagai orang jujur tulun nga insan daw mangilahi nuhugama no. Kapi apa po ilo nunuhugama no nga man tadi lo kejujuran no insan daw muha ti tulun nunuhugama no ka. Hingga kasaringon no darianam kage. Jadi orang dusun jujur, orang Adventist orang jujur ke. Sorohon nahit Tuhan melihat ka. Jadi irin dari kejujuran dat pendalanan dati. Oke, suai ka iri patumbayaan toko dat ay isuang dat pelayanan, isuang penginjilan agumo imila dati pinindalan. Miagal ko penginjilan bandar papingidar toko buku iringa iso yun ay pelayanan dati papaharah toko na di program kesehatan iso ipelayanan dati harah himangku ikamoyon dot food distribution ki papintah kotakano hila no patiga sa borang rahatilad atapot kabim agumuit urang saba imang kuyuwakan gi. Sanging ngadap pa ihirid siribag gambatan nga jujur orang jujur mah agumuit activity mila paindalanon nga kada to kano pamusarod ang agayo gya balanja contohnya papaharat ako dat program kesehatan agayo hi balanja papaidar makanan agayo hi balanja bolin ngay makanan ki agihkan buku hari modal nga sumilih ta kano pod orang jujur manapat tapay ginaunom ay say modal dati. Jadi otapat tagi dat I will go no pa dati kasuabon na bay no nga iyati na po nga sumilih takod orang jujur. Agumo matiti jujur iti yasi kada dati sorohod jujur na isang nakaraja. Muntak no po dit hara na keluarga jujur kau isang na keluarga jujur kau di pasangan may ligadira tiyam nunuti jujur adosan susuai di kapurimananda jujur kau kuma pasangan jujur kumatang anak jujur ikaraja jujur kamoyan no pati nga manikid pagindalanan dati nga I will go to kano pa nga jujur manapot iswang dat pagindalanan na kapasyon jujur kano pa din iswang di pikaruhangan ay so na dihit hay kapokul 2 pagi jujur
mintong kad di karohang nu haron dadi hai nga ay jujur aku ay so pia ka kita jujur ta kay menguji kenapa jujur ka pia ka kaamo iya dina ay sa ka kita nga monopot kay di isuang na buruan isuang na karaja. Ina pandit paling penting nga jujur kepada Tuhan. Monopot toko kumakinorahingan. Nga mengaku ako yaho lagi. Ihong asar ako dah monopot ta kinarahingan. Ay lan ta kay inapay kinarahingan nga. Ay kok kita siyo ay lan di siya lumisak ko piad hinggo no po. Kita siyo nga udutan ta kay udutan to kay siyam ay lan to kay isin na pum ay sa na taak ito mangudut to kay kasari kinarahingan iri na kapit miyagal di baso gidi ngon kapit imbulay ay gi nga mimpo nakaswabon na bay no tamudan na pa di KKR dati kaswabon na bay no nga marilah kita menjadi orang jujur. I will go no pa di dati nga monopotakuti ka manud atuli da ginawa dati monopot takod kumadi pasangan dati monopot takod kumadi tanganak monopot isuang nakaraja man ngay takon na po yung monopot tumitik takon na po monopot ta kumakinarahingan sa kira po monopot ta kumakinarahingan tumitik ka daw isusuad monopot takon na po antakan na po dit muda-muda pola it aluning-luning paturas daw na pag ginawa ki kumadi bujang po nga dan iti gurup daw na pag ginawa di bujang ako po magihum ako dit asatya kumakinarahingan kata soro ko isumanda ko asatya kumakinarahingan nakura ina pa itulun da asatya kumakinarahingan tumitik kapod asatya ngay na pare jujur na pa siya kumakinarahingan jujur na kadaw kumatulon nga jujur pa sa tulon kumatulon walong taon jujur kumakinarahingan ki nah jadi isa it tips kumadit it jomblo ipaimbilang ka kung hitid gurup dati magihum na di asatya kumakinarahingan asatya no pa siya kumakinarahingan asatya ni siya kumadia atay tok ipanuno okay jadi ay pukulan na mo aduh ya dipahilon to kan man to kan dihit disiplin ka kadit pukulan nam tumingkod to kala okay suab kada tako kasusa tu awayaan ni kada awayaan ni kasari dati lat KKR karay tilat kota jadi kasimpulan na pa di panambarasan dati da kaswabon da bay no o insanan to kano pati nga napili to ka kinarahingan dat monoguang iti palayanan daw so kirod hiti to ka kampung hiti to ka na monoguang iti palayanan hino ka na po kabandaran hino ka nung monagwang kapalayanan ato ka diti milod ming hali-hali bagi hino ka nung pa kabandaran iyahay na patutulon na kampong ikamoyan dat sakay pangkuraga di may panginjil nila kabandaran magano pa di minuman da ihirito nga angay kaylo megal daho ki may patusin da ATM nga ako'y kaylo pangkuraga di manginjil nila bandar nga iyo kayo na pa hinabandar nuno na pa hinabandar nga aylaan na kayo iyo kayo na napilik kinarahingan na monoguang na panginjilan na hina nga iyahay na padhitik kampong may ikaw na padhitik kampong ay siti lalaan na kayo gi nga iyahay na patuhitihom nuno na pa'y karalanad iswang na palayanan nga aylaan dahay kamayan na pa di nga hinggo tako na po hingga kininan dati nasuho to ka kinarahingan na monaguang iti panginjilan akan na ka monaguang nga panginjilan hinggo to ka na po
ngahiri ta kana mangandad da karikatan kinarahingan kumendo. Amen. Hiti na pa yung kampong, hiti na yung magandad. Iya kayo na pa yung hinakabandaran, hina ko namandad. Kumaraja ko din no, sambil magandad da karikatan da Tuhan Yesus. Iya hay, kumaraja diti, maganda di karikatan Tuhan Yesus ka daw. Sambil lamang Injil. Ilo no hit, aylan dati dat karohian da kinarahingan. Amanah tinahak kinarahingan kumadati. Tanggung jawab. Pinailih kumadati. Jadi, numandi pasusuaya ila pelajaran dati di kasuaban na bahay na inapay kanihab nga miagalagalid dit magangat dati magidu man tad kabandaran nga kasuaban na bahay no panginsasamod kumadati labi pa hila kabandaran iyo kayo na pa nga napili kinarahingan managuang ka panginjilan dahino. Jadi langga kumoiso kada borosad abinti nga yaman ako katama ako ko'y lumimboros kada katangabok karaitid di ino pa pinanudukan iso ang pelajaran dati dabay no kumoiso iti na basic panimpunan sumilih takot tulundi manopot atuli da ginawa jujur iso ang nakaraja no to kinahinaan no pa din na untuk kumaraja jadi jujurlah dalam pekerjaan irini pelayanan no ati ngayaman ko tuk pengkam ti boras kinaringan ati ngayaman ka dia may no pendalahan ilat jujur. Oke. Jadi insanan tokod isuang ka karaja mimpun no pa di bainam I will go kuno di kadati isay na pa yung mamuman sa bangunan kada na di dakaw dihiri na sa ibawat aluning nga simin gauron ka pa simin iyo kayo wiring kada di iyo pa di mi guring kada di hil dali saya kada iyo pa di mi guring i wire mani monopot ay so piya kakito nga jujur dalam pelayanan kakito ginarahingan dati irini basic dati di isuang na pelayanan. Okay. Ino pa di kataadan dati nga sayra na pod monopot takad isuang dat nuno na po haburuan dati barkatan takad kinarahingan itinapot orang jujur nga akin narahingan yadadan miagal na matitaw ki o jujur ka na pod isuang karaja ako siya yadadan haron na pa imangan nga iya nagulod o sa Rosyo. Ambil duit ka nga o siyano ka. Pigang kunci kaday ka nga siyano ka. Tu iyati na panano de kinarahingan popakitad monopot jujur to kad isuangat kaboboyuhan dati. Okay, jadi pahilan to kanalo pelajaran nila. Miagal na po ka sumilid orang jujur, yun tayo asusa ki. Ino po yung asusa, hindi nga tamaha ko. Mantad ka tamaha, iri na di magano di kalobi ka mantad di anuan ka piyo. Iri ni tasusad di bo. Ika tamahawon dati. Jadi, may dati patahako kumakinarahingan, dot may dat iyati na po nga osanong tokodad I will go sebagai seorang yang jujur di depan Tuhan, jujur di hadapan manusia, jujur di belakang Tuhan italikod piat tulun nga jujur to kay kung sikaw kumad kinapagyampayan dati siyaw kumadiwago nagi kamo nga kada kasusa tadaw da suwab pukul 5 misusuab kapag yampay ta kagud isuangat kiki arsan taon. May ta kana pasaraha kumakinarahingan ko pasiyan dati ikajujuran dati nga may ta ko parikato kumakinarahingan moy dat isiyo na hikano da manguhop dati that I will go mantadi kaboboyhon dati mangungudut may ta kadit isuang dat
kepastian di monopot kejujuran. Mau sesuai atau mana terima atau sinduan kada ketemu harus sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korong ay soko ira sinunod kadang ketemu Yesus na sondihon Oke, kano misi sa takot iswang kasambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kaswabod iti insan pod mga usikaw yahay mantan to pangukupan no gisombot no kayong pupusi iti pelajaran so banabay no mga hak magangat dahay dat sumilit tulun-tulun no di monopot tu itinay isa raladit panginjilan dahi nga napagininan dahay sakirat at tingayaman yahay amo ihay kauyo nga man no padahay po yung magano itit kejujuran monopot nga itinay iso oralan ay panginjilan dahi nga napagininan dahay Tuhan berdoa lagi hay montoko insana ni jemaat du ilebandar tumbayan head og gumo kabalik kahangan diolo og gumo lagi at di cabaran-cabaran isuang dat keposian ang pelayanan diolo nga paduhong kada napili no ilo dat monoguang ke pelayanan penginjilan dahilo main ilo upay anuay ilo dat inaw di monopot anuan lagi kagarasan dat iman diolo gisamba iyalah na tulun-tulun din napili om nagi ipapatilambo sa pelayanan dahil kanan Tuhan berkatai keposian pagindalanan dahay datara rubay no nuno na pahi karaja dahay nga kanu dahay dat patilambuson om anuay nagahay kalidasan datinan linga saya hay mantadet sakit-sakit dahay gisambot pasimbayan dahay magindalan dat tada rubay no ampunan na dosa dahay tinasambayang dahay iso nga ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinampayan dati do kasaba na bay no alumis na papiramutan tadaw da suwab kapag yampay ta kakagod at pukul 5 dat misusuwab inako po.